Рахмат, қош келіпсіздер Аяшталар жаматы. Той құтты болсын, тойлар тойға олансыз ке. Келіңіз әме, бірінші Аяшталар жаматынан сөз кезегіне сіз берейін. Келген қонақтарға дегеле шұлы досыңыздың бүгінгі тоймен құттықтап кетіңіз. Келіңіз аға. Қош келіпсіздер, Матту, Жамат, Алтын, Жамал, қызы Гүлдан ананың бүгінгі ұзатуы кешесіне. Біріншіден шоу 2 жашқа қаларымыз, ұзын өмір, еңдігіні қармашқан бол төр болсын дайыма, бір-бірін сыйлаған, жақсы жастардан болсын, 2 жақ тең қараған. Ошанымен бірге мына ұшыл жерде отырған барлығыз қалай үйгілер бақыт, заманымыз тыныш болсын. Барлығыз денсаулық болсын. Ассалаумағалейкум, бүгінгі тойлы қонақтары. Ошол Алтын, Жамал, бүгінгі Kızlar toyu var, kutlu olsun. Ошондой Гүлдана, Седа кызым барган жериңе бактап, жакшы алдыңкы келиндерден бол. Ошо, силерге дагы бир жол той куттуу болсун Алтын. Силерге ийгилик, ден соолук, үйлөргө бакыт каалайбыз. Тоюңар куттуу болсун. Балдарыбыз бактылуу болсун, ушулар бактылуу болсо, биз бактылуубуз дейбиз. Ушу жаштарыбыз бактылуу болсун, барган жерине бактап, болочокто боло турган күйөө бала менен кармашкан болуп, эч убакыт айрылбай, өмүр бою бирге болуп бактылуу өмүр сүрсүн. Аяшым, ортагым, тойлор маанек болсун. Ушу Аяш кызыбыз Гүлдана бактылуу болсун. Барган жериңен бактап, ата-энеңин сыйлаган, урматтаган алтынкы жаштардан болдун. Кармашкан колуңа төрткө бекен болуп, Аллахым ар дайым силерге бактылуулукту берсин. Аяшым, Жамал, ушу кызыңар той болсун. Мындан кийин дагы балаңар тойлоп, келин алып дагы кыз берип, ушу жакшылыктарда гана көп болуп жүрө бериңер. Ушу күйөө балаңар дагы кут болсун. Силерди сыйлаган, урматтаган, эки жакты тең караган жакшы күйөө балдардан, кыздардан болуп жүрө берсин. Дагы бир жол бактылуу бол кызым. Бактылуу болгула 2 жаш, аба жеге, күйөө бала кут болсун. Айыланайын айтқаныңыздар келсін. Достор жаматы, сіз ағаларыма қарағанда біраз жеңгелерім көп. Менімше 2-ден ұқсайды деп. Тамаша әлбетте, тарс еткен бар тамаша. Алып келген меліктерді тапшырыңыздар музыканың көштасында. Сирке сөйлөп жатсаңыз достар жаматы кетпеңіздер. Rahmat. Жөн эле коебуздар да. Кеткичекти тапшырыштыга кетпей элдер кетсе дагы. Экинчи бөлүктүн башында мен бири белек бербесем, албетте той өзгөркүнө чыкпайт. Мен бир табышмактуу суроо берейин. Араңыздардан кол көтөрөсүздөр, мен чуркка барамын, ошол жерден жоогун туура айтсаңыздар, мына белекти сиздерге таштап келейин, той элдердин атынан. Табышмак демек мындай. Кыздын сулуулугу эмнеде? Ушул жооп айтыш керек. Кыздын сулуулугу эмнеде? Кыялында дейби? Жүрөгүндө. Не деди? Жүрөгүндө дейт, жүрөгүндө. Кылыгында, ыйманында, жакындаштыгыңыз. Токтогула, бирден көтөрүлгө, баарыңар көтөрүп алсаңыз. Чачыңда, өзүңүз чачыңыздар. Тамаша, келиңиз. Багында.
Bağında değil, tuğanlar, bağında. Bak bulganda, taraftarı söyledi. Buna baktı bulduğunda, bunda bırak жақындаштыңыз жеңе. Daha kişine oylanıp durup kayra bir diye ötkete var ki. Var bu жақtan, bu жақta, вообще oylanamay asıyorum. Kol götürüp ödeşmiyor. Tamam, oyundalarda da işte, kolu kursak, Türk bölgesi koyup çıkıyor. Hayırlı. Естенсіз бе? Шаш дәуек, тиш дәуек, оқшашпайды ма бәрі? Yok ben sunum Kana var mı? Ne olacak da? Sen götürdük mü? Haydi. Uyanıp beni taşıyıp ayılan ay. Gelin. Beni özünden değil, azamat durup çakınlar. Kiçine oynansın. Ayılan ay topta. Kalın da. Kal. Ha cana. Ayılan ay. Bir öyle öyküttü. Aklında biliyorsun canında değil, getirmek olsa ne kadar biliyorsun. Hayırdır? Çocukta? O yayınlana indi. Hazır tamak tartılarken ağaçayı kana. Birden fikrançı, ben uqpay kaldım 15. Uyumanında değil, Malades жақындаштыңыз. Кішіне, қиялында. Kıyamında resmi ne kaçır cürüm. Cürümsüz. Süyüsü de cürüm vallahi. Biz süyünü tavladık. Ayşirime göz. Cürüm. Maestro. Ayşirime gözle bir müzika dayanmaçı. Cengi deyini kalktık. Sizin burada dursanız Cengi deyip görüp ettiler. Ayşirime protezi. Bir müzika koyup ver bize, Ayşineme göz bir çıkarma çoğu bileydi. Anam toy esnafından bu belekti tapşırayın ha. Maestro müzika var mı? Bir müzika koyup ver bize yakıtta bu şu. Kana, çabuk biliriz şey. Gitti. Çoğu bileydi ha? Ayşinem kaç şöyle oradan baldırın. Atınızda ayıpam eller olsun, men bu bilem. Bilem. Cemile Ayşineme bir gol cevap koyunuzlar çıtıkanları. Cana, bu kadar ayıp olmaz be. Ayday çırayanına ittiğin kıyalım uzak dedi. Uşul mesleğe bir saralığında kızdığın sululuğu uşul kıyalımda da bulat ki tuğanlar. Sulu olsam da yapam aytkan tırvaya uqpay kalmında. Koldu bir yük götürüş gerekli. Ebe tuğanlara, bugünkü geçenin ekinci sый tamagı sizlerin aldığınızlar hazır kurma tartılады eкен. Men ağını çaktı, бұл жақта bizden atalarımız şarkı oynamıştı. Biraz geç gelip kalıptır. Maksat ağam, jana bizden Kanıbek ağam başlanan. Hazır geç gelgen bizden atalarımız. Sözge degene çeperizlerçe. Geç gelgen bizden atalarımız dep жазып кетip maksat eke basınız жүріңіздер. Kanıbek eke başlanan жаман. Келіңіздер. Tanıtatken adaş geçmesin sizlerge atayında dayanılgan teşekkürler olsa. Bu жаққа сөзге çıkan insanlardan bölümümüzden deningizler. Orunduktan жылмай жоқ. Hoş gelipsizler. Toy kutlu olsun, toylar toy olansın. Kanıbek eke mikrofon sunay bir gol cevap koymazlar. Gelingizler. Rahmat, саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, туугандар, достор, агалар, энелер, карындаштар. Мына бүгүн ушу Алтынбек элибизден bir жакшынакай bir ниети бар, ошол ниетке жетип, билинбеген мен убакыттар өтө береткен, кечеле отуруңдугаңыз эле деп, булар да аябай бир сиздердин алдыңыздарда неме болуп турса керек. Ошо Гүлтана мына бүгүн бойго жетип дегенде өзүнүн жолун таап, ошол жакшы bir немеге турмуштук калыптандырып ошол жакка узатып атат. Мен эмнени айтарым, ошол Алтынбектин кызы Гүлтана Бисидай кызыбыз ушу барган жерден атайын бакыт тапсын. Ошол жерден агарып көбөрүп дегендей ушу силерге сыйлаган урматтаган жакшы биздин күйөөңөрдөн болсун. Кудай таала мен ойлойм ушул жакшы тилек менен ушул жерде жакшы адамдар чыгып ушул кызыбызга бата берип жолдоп бүгүн конокко чыгып отурасыздар. Ушул бүгүнкү кабыл тилектер болгон баталардын баардыгы ошол кызыбызга кабыл болсун. Кудай буюрса эмки жылы
Sizler de şu suyunu beşik toyga şunday dostlar var, tuğanlarını çıkıp daha bir dastakon жаңында Құдай насip etsin. Şu toylar toy olansın. Belki de şu baktlı olup bardan şu lokendары жақсы жер, жаман жер емес. Мен айтыптан şu жақында қалсыңар, жақында базар орнында да неме болып қалсаңар, daha жақындашып тұрғанда шығады дегендей. Ошентип дагы деле айталым ушу. Өкө бактылуу болсун, тамашаң толу, үзүп өсүп, ар дайым силерди сыйлаган жакшы үйлөрдө болуп, кыргыз элине ушул жерде туугандарына баардыгына сүйкүмдүү, жакшы жаш үйлөрүндө мына ушуну тилеп кетебиз. Рахмат. Assalamu alaikum. Muhtayım güveleri. Müdeysinler bugün günlerine şu altında olsun. Ayaşımlar. Kızılarda beri bugün günlerine şunşa. Elgi kuvanları bıçaklı. Buna şu batasın olayında. Eli çoğult oldular. Ne deyse biz daha bugün günler şu ölçülük katarı. Şu 2 yaşta vakit kalayız. Şuların böyle bir düz olsun. Şu Kırgız'dan sümüktangan yaşlarından olsun. Buna şu bizim kızımız, şu kayıncılıkla sıymıştı, kız olsun gelinimiz. Buna şu biyola bizge, biyola emez uğur olsun ha. Şu oşandayla şu iki kudadan şu tüvelük mümkünde kudalardan bolgular. Buna şu yerde oturgan bardık tuğanların sözlerine koşlar mendagı, şu jakşılıklar olsun, toylar olsun. Ardayım şunda jakşılıklar da katıştayla, jakşılıklar olsun. Salmaslar hurmatlı konuklar. Önceden şu 2 yaşlı toyuna hoş geldinizler demekçimiz. Olsun. Şu uyasından uçurup atasının çıkartışlar kılındık. Sabırlıdasın emre şu kızımla baktığı olsun bargan yerine. Suda isinip kaşlarına köptegende şu kaynata seylagan kayıncılıktın koluna götürgen jakşı jaşlardan bolsun. Biyoğlanlar bolsun. Seyirge dağı desi olup şu kızlarıyla tapkan. Daim uşintip jakşı tasdırganda jakşı sanalaştırganlıklarından toylardı ötkürever. Sizlerge tapkan şu Ayşe'den peşinelerde bar olsun. Aman bolsun. Barımızda kuş gelipsizler daha bir yolu kızım baktığı ol. Bargan jerinden ardayım şu kaynata kaynenene iyimdүү, büyümdүү, ata-enene söz kaldırbagan jakşı esti akıldı jaşlar var. Baktığı ol. Жаңыңыздар келсин, калганыңыздар кошулабыз дейт. Алып келген белектерди тапшырып, той ээлерин куттуктап коюңуздар. Музыканы коштосундар албетте туугандар. Баракетте туугандар, тамагыңыздар таттуу болсун. Сиздер жакшы тамактан алып отурган кезде мен бул жака өзгөчө инсан чакырайын. Барыңыздарга белгилүү, Красноярский жергесинде тамада шоумен өрчү биздин устатым десем да жаңылышпайм, өзгөчө жакшылык күндөрдө, көптөгөн жакшылык күндөрдө жүз көрүшүп, туз насиптеш болуп жүргөн биздин Майрамбек Асановго бир кол чабыңыздарчы. Ушулагамы сиздерге да бир жакшы ататылган, жакшы чыгармаларды аткарып бересиз. Келиңиз ага. Рахмат. Дөлөткө бир кол чапыңыздар, эми келиңиздер, чапыңыздар. Күндө тойда айткандай эле кол чапкан колунан үн чыкса, кол чапкандар бизге иш түшпөсүн эле, той кылып коюңуздар. Тоюңуздар кызмат кылып коелык. Урматтуу меймандар, баарыңыздарга бир исламдашып коеюн. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин аталар, апалар, айылдар жана мырзалар. Акелер, жеңелер, келебеткенсиздер кут болсун. Бүгүнкү той баарыбызга жугуштуу болсун. Бүгүнкү тойдо мен бир аз кайранган отурам. Биринчи жолу көрдүм бул тойду. Өзү бүгүн тапкан айтканда кыз той болуп отурат. Анан көп тойго барганда күйөө бала кыздын жанында турчу эле. Бүгүн мага эрнес чалды. Майрамбек, жаңы салт болду. Тойго баргандагы мен атынан бир чыгарма ырдап кой. Бирок болочок жубайыңар Гүлдан ага ырдагын деп заказ берип кетти. Болсо мойнуmu жулуп коям деди балачы. Bir kol çağ koyamıza.
Azırkı buluşma çarıma men Gülden Hanım'ı Jaman kızlar erkeletip koyarım da aytıp ketdi. Kavlamızlar Berlis Mırzan atlan Gülden Hanım kızımızlar üçün Jaman kız degen çarıma. Kalışlar çevirdiğiyle çarşılar gelmemizde. Toylar kutlu olsun. Tamadır barada tünönüm sürü Tamdın kucağında oyunu çürümün Bir kız var dünyanın en jaman kızı Men uşul jaman kızdı jakşı görümün Janına baramın, büyük baramın Dünyanın çekegen sürüp baramın Jamandığın bilip turup baramın Men uşul jaman kızdı jakşı görümün Irga saldım nurlu yüzünü Jamanımdı jakşı görümün Körgüm kelep kara gözümdü Bu suluğunu jakşı görümün Irga saldım nurlu yüzünü Jamanımdı jakşı görümün Körgüm kelep kara gözümdü Bu jamandı jakşı görümün Özüne karşımda ayrılmay dargın Menden geçip hayra kayda dalargın Dağı jamandığın ayda dalargın Men uşul jaman kızdı jakşı görümün Çıtıga Öğrenim aytayın jarşılar bilsin Kabağın bürkörün karşılar bilsin Malay neyibin jakşılar bilsin Men uşul jaman kızdı jakşı görümün Irga saldım nurlu yüzünü Jamalımdı jakşı görümün Görgüm gerek kara gözümdü Bu jamandı jakşı görümün Irga saldım nurlu yüzünü Jamalımdı jakşı görümün Görgüm gerek kara gözümdü Bu suluğunu jakşı görümün Rahman, Rahman. Kalpaka bir kol çarpmazdı, kalpaka. Rahman. Rahman. Irga saldım nurlu yüzümdü Jamalımdı jakşı görümün Görgüm kelep kara gözümdü Bu suluğunu jakşı görümün Irga saldım nurlu yüzünü Jamalımdı jakşı görümün Görgüm kelep kara gözümdü Bu jamandı jakşı görümün Irga saldım nurlu yüzünü Jamalımdı jakşı görümün Görgüm kelep kara gözümdü Bu jamandı jakşı görümün Irga saldım nurlu yüzünü Jamalımdı jakşı görümün Görgüm gelip kara gözümdü Bu suluğunu jakşı görümün Şoğum rahmat, tekrar baklı olsun Toyumuza toy olasın, rahmat Darça, ağa gelip etmişsin oğlum, berenizce. Men sizlerden otkandança, men sizlerden otkanda. Canağımday, жүрегім безіп кетті, рахмат ака. Ака, рахмат ака. Просто жүрек. Жаманыңыз дегенде жүрек өсіп кетті. Майрам егеме бір отчалар осы тұрғандар. Әркет жатақ еткен бар тамаша. İyi olsa kıstım sidireyin de balkım ben Kol çapağızlar Azamazsa var olыңыздар. Gülden gel orduңdan toyun elдер bir görсүңөр жүргөн менен. Азыр Gülden жана Gülden алып келген жеңе. Дагы бир жеңем бар да, келе тасыппы, өзүңүз таап аласыздар. Сен нол жерде тур. Нол жерден бияк жана тур. Gülden силер баскыла мен менен. Азыр мындай кыласыздар. Мен силерге той элердин атынан подарок берип, силер жөн жетилеп кирбедиңерчи, подарокко кештедиңер азыр. Бирок бирок жакшыраак кыз деп эметкен. Буна кабылдарыңыздар чечип койсоңуздар жакшы болмок. Азыр мен 1-2-3 деп эсептейм. Чурукка барасыздар.
Guldanаны övüp kelesler bet-betine. Giyimingizler birinci barga kabluktu çeçin jenge bolboyt azыр siz. Bunlar birömüzдөр çalıp bir nerse kıskası barıp kelgilе da. Çurka baraslar Guldanаны övüp kelesler. 3 көчеyi sana ketти. 1 ketти. Çukan jege. Aylanayın. 3 көчеyi sanayın deyip berken. Esepte başlasam ketip kaldı. Bari genesten. 3 көчеyi sanagandan ana çurkaga. 1, 2, 3 ketти. Çurka kim birinci barıp kelgendiki talaş. Abi jege çurka. Boldu çurka. Bu repetisiya olacak. Hem katırak çurkayız. Bundan da katı çurkaş gerek. Çurka baraslar Guldanаны övüp kelesler da kayra gelip meni övsün. Aylanay. Katırak çurka. Meni övgönden keyin udaslar. Boldu oşol ele. Çurka baraslar hem jеңем bolosuzlar. 3 көчеyi sanayım. 1, 2, 3 ketти. Meni öptüler, meni. Meni öp koygan ki. 3 көчеyi sanayım. Aka, meni öp oldu. Aka jеңем meni öptü. Elbette tarsetken var tamaşa. Oldu, ne çurkağa koştu? Kendisi beni böyle. Tamaşa jеңем. Hazır ben belek alıp geleyim. Guldanı. Katırağı gelin. Karayazlar tutukanlar, ben şu 19 yaşına gelip artıma kızlarım emez, jеңелерimi açıp kaptım et. Aylanaydı. Tarsetkenim var tamaşa. Jenge, bu çurkaşınız benim. Kol çalanlar olsun. Kamila jengeme bir kol çalanızlarçı. Rahmat kabul. Jenge sizge razıçılık bildiririz. Emin tuğanlara, azarı bir konkurs kılalı. Ayımlarga, mırzalarga. Bugünkü gecede Altınbek Altın akam konkurstun mındayın dedi. Birinci oyundu oşol agamın aytusu menen kılayım. Bir жарыш kıl dedi. Saltık aylanıp kalganda ele, jakşı bilegen insanlardı alıp çıktılar bir жарыш kıldagı bunu çaynektin birisin. Birinci orunga kalganına elbette toylerin atынан oşol bereklerdi ıygar dedi. Hazır aranızlardan biyley turgan, men biydi jaram. Bugünkü gecenin kızıdan degen biylegenge şığı var ayımlardan. Birinci kişilerden tartıp çıkaydı. Ben sizlerden birinci çıkarganın sebebi ol 5 öngüzдөр, apam turasız, jеңелерим turat, sen turasın. Hazır sizlerdi kayra jönötüm. Özüңүздөр barasdagı, özüңүzdөргө bir şustrый ötüp, tez kıymıldap, jindep kursaktуу bir agalarıma, tokçuluktun belgisi kursaktуу agalarıma alıp çıkılaçı. Jindi bile turap. Jana elder prezident tosolatko oşondo ele kol çalıp taga sizgerçi. Janam çaş dep bekar aytpapsыз, çaşlarыңыз өзгөчө турбайбы? Эсиңден качылай. Акама калчу алырасыз турган. Улуулаш шайлоо же кичүүсүнөн баштайлы. Bir жарыш кылабыз. Той эсинин урматынан, атынан той. Жаштардан баштайлычы. Жок. Алгач жаштар көргөзгүлө бийди кандай кылышты жүргүлө мынакай көздөр. Кандай өзүңөр болсо бир чыгарма берет. Шаңды бийлексиздер. Карап көрөбүз, ошого карап элдин кол чабышы менен сиздер уссаңыздар уттуңуздар, утсаңыздар уттуңуздар кылабыз. Маэстро музыка даярбы? Музыка даяр болсо, Ерлан мырза кетти. Катыраак бийлейсиз, бе? Засверкали звезды ярко, лепестками розы сладкой, между нами ночь загадкой, назову тебя шоколадкой. Ты играешь шоколадкой, чики-чики-чики-чики-та, но играешь шоколадкой. Маэстро, рахмат. Неге бийлеп айтасың, уялтасың? Анда сен кийин микрофонду кармап туруп мен бийлейм. Могу кыз менен бийлебегенчи, мына кыз менен бийлебегенчи. О, Татшакам карап туруп, жиндикен деп атасың сен. Bileş gerek. Kim? Жүрекçi, men ağam, qaraçı.
Ak koyunu giysengler aşktan ayılda barınlar aşktan. Ak koyunu емес mene çığır eken. Jenge. Aka. Jengem ne bölök ben çıkalgan? Koşundan ayağımdayla bölök ben çıkarttırdı. Maestro, hazırkı muzikаны ber. Şamil aka, birleşti görgözüz. Kalpak çeçip alıp herkes jata kalıp bilekçi. Kettir. Засверкали звезды ярко, лепестками розы сладкой. Между нами ночь загадкой, назову тебя шоколадкой. Ты играешь, шоколадка, Bölüm kadasaka basıp çekin. Hep oldu görmesin. Tuttu mayli. Tat şaka. De sağına kaçış koy. Çok apam çok bulunmuyor çünkü. Basını koy ya. Kolçalar olsunca. Vah. Siz çakçınız kiçine tutsa akayıp öz olmalı kesin. Tamaşa. Abi sizler alısından çıkıp bir de sizler de özden kursak başlık sizler süzüyorsunuz. Albatta ters etken var tamaşa. Muzika ketdi. Qanday biylashdi ko'rgazib qo'ying chaqamida. Yoshlarga cho'qdirlar. засверкали звезды ярко, лепестками розы сладкой. Между нами ночь загадкой. Ballı. Sizden çıkışınız Akayev'e okşaşsa, bileşiniz Bakiyev'e okşaş eken aka. Obraz, oşol, toş, neletçe. Siz bekar ol çapırıp tanış aka. Şu yerden başlayısın arı. Buna sizlerge bir simerdenliğin ömeri lan. Tuğanlar, apam menen Sapaka'ya bir gol çabıp koyunuzlarçı. Sapaka, cübün aka. İkavuz soğun olacaklarını çok avla geliyor muydu? Ne dersin? Hazır apam sizge bileşti görgözet, siz apamla görgözün. Siz galatı bileşti ve men görgüm sizde. Maestro muzikanı verçe. Ama geçse. Засверкали звезды ярко, лепестками розы сладкой. Между нами ночь загадкой, назову тебя шоколадкой. Ты играешь, шоколадка, чики-та, чики-чики-чики-та. Мной играешь, шоколадка, чики-та, чики-чики-чики-та. Но не знаешь, шоколадка, чики-та, чики-чики-чики-та. Что растаешь, шоколадка, чики-та. Bolot aka, bolot. Sizler uttular bu turuştaçı. Eme kol çaptırayın ya tuğanlar. Kol çaptırı arasından iki bölükte çok kılavuz. Kalgan üçömünü. İkinci tur kılavuz tuğanlar. Sen utu aldın bir uç. Kolun götürüp koyçtu bile. Tuğanlar. Men Erlan Bek'in komandası degende bir kıytırıp kol çapıp koyuz. Oşo gara utu aldı. Hoşçakalın. 70%. Yaxshi. O Şamil'e zaman. Nakasınız ki. Hazır buna kamera bir start oldu. Men sizin atınızda ataranda kameranın çok var tövbe öpkünüz. Atın atayım, kol çavasları bolğana. Gelin. Şamil'e komandasına. Kol çavasları! Bomba! Mıda sizlerge. Jana bundan qarab turib, men Sağdaki komandasida olchalar var o degende sizce qarab turib. Bundan qarab tur. Bola-u? Olchalar var tuğanlar. Bazı 75 tane kumordu var. Tat şaka. Jürük siz o siz. Bana baktığınız ecemi. Baktığınız ecemi. Tat şaka komandasında kol çavalar var mı? Bulardı. Sizin de oyunun çetler çıkarak azı bir iki dakika fotoğraf görevler toşma. Bola sizlerge 95.
Ya, yürü bile. Ekonomlar kula yerine çıkılaşı bir yerler görsün. Abi şuraya yatırabilirsiniz mi? Benim Sapakemin komandasına kol çalılar var mı? Bolot. Ne be? Erlan. Sana bir şans vereyim. Hazır seni getirir, şambitme olmadan. Şambit aka. Sizler kim az olmam. Rahmat maestro. Sizler iki komandalar olsa. Siz neyinizme otu alsaydayım mı? İstediğinizme otu alsın. Giyikleri hazır ben bir muzika koyacaktı, içkeri girdiğinde çaktı hırpırçı. Utanmasan hadi. Tamaşa. Elimde maska değil. Hayrat kırmızı çaçı var, kesme. Ya bana cürüm yakar. Kolunuzu verir için. Akam, siz hazırcı. Özümüzce bilmek. Ne olacaklar mı? Cürüm. Sizleri uçaktan çıkarmasam bu sizde mi? Böyle müzik maestro. Dayarsın mı? Sana da gel. Dayarsın mı? Katışçılar dayar olsa, men dayar bu, maestro dayar. Kette. Lan! Kana bir sınıf batı! Ayak kolum tansana, şuhuluk bir bileyim, şarşılarım ortana. Şarşamay, ayak kolum tansana, şuhuluk bir bileyim, şarşılarım ortana. Sanırım biriyle vakti neyini söyleşiyor ya? Öyle dağıttı yani. Hoş şunu böyle bir destek. Kayaktan çıkarsana beni. Bu şeyden mi? Tatşaka birleştik öyle gözüne. Müzika, maestro, dayar oku. Tatşaka biri. Kontrolları olsun, kete! Şarşama tek şarşama, ayak kolum dansana. Şuhuluk bir bileyim, şarşılarım ortana. Bunu unutmasın beni. Cürüm kamya kaçırın çizden. Kette, sapaka. Kursak bir bu. Şarşama tek şarşama, ayak kolum dansana. Şuhuluk bir bileyim, şarşılarım ortana. Şarşama, ayak kolum dansana. Şuhuluk bir bileyim, şarşılarım ortana. Rahmat, akay. Rahmat. Bir cüp tuttu. Çekletiriz. Ondan sonra üçüncü tur bulamız. Ondan sonra birinci Emi tuğanları. Kepti hazırlıklayın. Sağına kendi komandasına bir gol çoğalar var tuğanları. Bolot, nege bolmaydı? 85%. Tatça kendi komandasına gol çoğalar var tuğanlar. 90'a. Sapaka. Sapar Mekan komandasına gol çoğalar var tuğanlar. Aka, siz hazır oturup turasın. Men bir sizlerle çakıram. Birleşip hazır çakıram gayda. Sana da kem komandasına gol çoğalar olsun tuğanlar. Doskits.net takdim eder. Baldı. Ortaga. Ben atırıp durmazlar. Eğer sizlerine akırda turdu. Hazır katı gündesiniz sizler utuğalar. Losunda bir ilan sıfadı bunlar. Çünkü ortaga çıktılar. Sapar boyaka. Bunlarla yıldılar çıkarakta. Sizler kişi de uçacak bir adamda. Çakşı kişiler durulmasa yerinde sizler katı gol çavaktayım. Ama değersiz müzika değeri gitti. Sana. Doskits.net takdim eder.
85. Saparbek Hamkon arasında kol çalın. Ketmeyi durulası. Basıla ortaya çıktılar. Жүрүң апа, басқалар ортаға шығып, елдер көрсін, сіз ұттыз. Сапака, сіздер ұтып алдыңар. Елдер қатты қол жапты. Мен мынау белекті берейін. Апама еріп қойып тұрсыз. Қол жаулар olsun. Апам мынау шуылы башын кеші қылып шықты. Ой, сізге дағы разылып тұрып, Сапака кетпей тұрып, сіз тұрып тұрып. Азыр мен сағын әкем болып қалды. Әкем біздің екінші орын. Қатты өке. Ешеге ұқпасы. Сіздер айымдар, белек алдыңыздар сіздерге рұқсат. Сіз кетпей тұрып, жүрің. Азыр сағын әкем ішіне сағын әке қанас. Жүрің басын. Сен шығарып атын. Азыр сіздерге қораз бейін қойып берем. Қораз бейін. Образды беріп, мына құрсақ деген сіздерге бекерінен берілген емес. Ошоға бейнесінде берді. Жана бері құрсағы тойып қалған чөжелер басалбай қалады. Ондай емес, сіздер қандай билеткенін көргенсіз бола. Бірінші екекіден шығарам. Утқаныңарды шарабин әкемет жүрсіңер. Сізді бекер шығарып ма, ка? Сіз билебей тұр, утқаны менен чөз. Екі, кіміңіздер, жүргілі мұнда, екі чакаңыз. Bir ақсақалдардан bir жаштар. Жүрің тантөйге, жүрің. Сапака менен bir қораз биге билекші. Азыр мына Сапака қораз би да, қораз деп тұр ғой, тоғық оқшап билесіздер. Анан тоғық десе жана аны қылбайсыздар, Муска даярым. 1 миллион қойымыз аға. 1 миллион қойым аға. Кетті, Муска кетті. Hatırlam bileyiz. Kızlar koş bileyiz. Ola. Ya. Sopeka. Ola. Ola kızlar. Ola. Tatlıya Sopeka bileği görüp жылайдан сатпай қалды ғой. Қайра болды, кетір өрді. Айдан қана, шеріп қана. Кетірбей арман тұрыш керек еді. Болды, екі өмір шығасыңа, шарака. Онылардың дұхы түшіп, бұл құрсақ жоғылып кесін. Маэстрада әрсін кетті. О, мама! Siz bile otqanda elden gelin döyt mi? Takan monozu getirdi. Takan monoz. Hazır bundan alas. Tan çekeme bir kol çağır verizler sizge ruhsat. Hatta bir adam başlatalım. Bu şunda muskaga. Emi siz saperlikte almaştırasın. Жүріп. Birinci siz Talantake geçiyorsun. Hazır. Ne kaçın Talantake? Anam bir şaraka. Siz zapastasında bırak siz canasın. Muzika. Uşul lebige. Talantake. Sabaka. Ooo. Sileç gördük. Çok. Uy, şarkı kaçırıp kaptı mı? Genç doğru içinde kadar. Hazır. Çok. Siz utansak he. Hazır ekona kol çaptırayın. Birisine katıra kol çaplamasa ошол экинчисинин oyundan çektirteyin dağı.
Akırkı Simer'den номер şarkı men süzüşü. Talantıkıga yığardı. Sapıka toktapsız kettim, eskiye bir belek verim aka. Toyları durmakta. Ebe, şarayet aka. Jürümüne aka. Siz nerede durun? Yok, arka taraf durun, men emes. İşte durup durun. Talantıkıga. Jürüm aka. Siz nerede turasız? Muzika başlananda şarayet akam yığılış silesine. Birinci, bir tuçuna bölümdür. Oha, maestro muzika dayar mı? Katı bileş gerek. Muzika gerek, maestro. Aynen ikonguzlar doğuzdur yere koyup alıp da birbirine uruş otasыңар да. O kızı koyup alıp. Sen kardeşim darrak bostur. Çok öyle dedi. Endi men oyumcha ikonguzlarga bunu elleri taraza yesince ikonguzlar birinde istep tuğanlar uşul. Eğlerini atmak. Uşul. Algan beleklerinde de kutlu olsun. Şaraylarına kolumuz verir. Benim kutlu olsun aka. Enkisinde bukalar biyin koy benim, bukalar biyin. Çok görmeksiz çıkaz. Altın, şu 50 yaş vakti olsun. Şulardan geleceği için ardayım biz varalım, var olaylı. Ardayım şu 2 yaşın geleceğini Kuday'dan diliyoruz. Aytkan Rahmat diliyorum sana. Oy mağa rahmat, sizge de rahmat aka. Aka kucaktan koyunca aka. Uşul akalarimin tarih aytqanda avalarımın urmatda bugün gecenin ikinci bir bölümüne bir sonlar gelingizler, barыңыздар ortaga çıkыңыздар.
Gelingizler tuğanlara. Orunluktan oradan alçı gelingizler tuğanlara. Orunluktan. Ortadan harber basmayla gelingizler. Tuğanlara. Vakit degen az kalıp barımdırı. Ben bu jaka 3. bölümdün başında ele tuğanlara. Bizden 4. stolda oturgan Sağan eke, Kapar eke, başlagan jamat, 4. stol jamat gelingizler. 3. bölümdün birinci söz gözegine çıkıcı bizden ağalar, ejeler, jegeler. Kapar eke ve Sağan eke başlagan jamat gelip beringizler. Gelip koyumuz jol çeka kayaktas. Jol çeka gelgençe kalganızlar söyle beringizler, uğraşıp. Tabi, Emil akam. Jol çeka mene Emil aka gelecekse, ağa siz başlap durun. Toy bolansın aka, geliniz. Sözgüzdeki sizde olsun. Assalomu alaykum, hurmatli to'y yo'llari. Shu to'yga xush kelibsizlar. Shu altın Baltarslan Qonjayev 3-chi yildan duo qizim shu turmush safarini Alloh topdi. Bizning qizimiz shu borgan yerdan baxtli bo'lsin. Doim yaratgan Alloh shu turmush safar yo'lida aysada bo'lgan bo'lsin. Biyolarga baxtli bo'lsin, ko'p bolali bo'lsin. Doim shu yaxshiliklardan avval yaxshilikni kelishini ko'raversin. Sizlarga da uzun ömür, chindan sog'lik, doim shunday to'ylar bo'laversin. Bugun buni tushunib qaynata bo'lib turasiz. Endi yil o'qida qolsa tayta bo'lganini Alloh taolo nasib qilsin. Assalomu alaykum, bugungi mehmonlar. Ortiqga shuncha sendağı qiz berib, bugun Baltarslan Qonjayev 3-chi yilda chaqirib, qizima foto olib berayinda turasың, sağdağı rahmat. O'sha qizimiz borgan yerdan baxt topsin. O'sha yerdan ko'rib, oldin balalasın, arkasın malalasın. Iki жақты sıylagan yaşlardan bo'lib, elin arkası emas, ortası emas, oldi bo'lgan yaşlardan bo'lib yuraversin. Assalomu alaykum. Altın akacına şu kızınızlar baxtlı olsun. Yalanızlar men Kamaşkan olarak teni kalsın. Ardayım elin aslı olup dursun. Baxtlı olsun. Altın akacına şu toylar kutlu olsun. Şu kızın ömrü, densoluk olsun. Şu 2 yaş Kamaşkan kolları üzülmesin. Elden simiktagan simyalarla Айтқаныңыздар келсін, қалғандар қошылып кені, алып келген белектері тапшырыңыздар тоғандар. Музыканы қоштасындар. Hazır söz gözegen bat-battan bütün olan andan soň oyun soğuktu kılabız. Ankene bizdin vakit деген vakit eken akırına gelip jetip atat. Hazır 2 stoldan çıkabız toğandar. Kийинки jamat Nurjan aka, Avaz aka, Sanjar aka, Sap aka. Andan keyin 87'ler, Al aka, Kenjo aka. Barыңızдар başlagan jamat kelip beringizler. 2 jamat bir çıkasızlar. 2 stol. Kelingizler, Avaz aka, Sap aka başlagan jamat. Hazır sizler çıkasızlar. Geleveringizler. Rahmatli maestro. Hoş kelipsizler. Toylar toy bolansın aka. Toy kutlu olsun dagı bir ret. Kelingizler. Neyse, hurmatli qonaqlar, hoş kelipsizler barыңızдар. Şu ne demekçimiz? Şu Güldana qarindoshimiz baxtli bo'lsin. Har doim Qarmashqan qo'li uzilmasin. Şu 2 жақты тең сыйлаган жакшы жаштардан bo'laversin. Şu sizler östürüp koymanızlarına rahmat Altın aka. Şu ne demekçimiz? Şu. Assalamu alaykum akalar, sengeler, ejel. Hoş geldinizler mi bugünkü toyga? Altın aka Jamaldığına şu kızdan kızmat, oğuldan hurmat görüp, ardayım şu köp nevire, çevire, gevire, kıvıra koyup gözlerine.
денсаулықтарыңызға көп жашаңыздар, Алла Тағала берерін ұмытпасын. Жана бүгін денсаулықта болып, барған жеріңе бақытта болып, көп бала чықалы болып, Құдай берерін ұмытпасын, денсаулығың үшін болсын. Ардайым ұшы біздің қашығызда жақшылықай сұлуыңыз болып жүре өркім. Ака жаңе ушу кызды жараткан чоңойтуп бойго жеткирген сиздерге рахмат. Өмүрүңүздөр узун болсун. Ушу тилеген максатыңыздарга жетиңиздер. Ушу кыз күйөө ала экөө бактылуу болсун, кармашкан кол үзүлбөсүн. Ушу эки жакты тең сыйлаган жаштардан болсун. Бүгүнкү тоюңар куттуу болсун. Тоюңар баары улана берсин. Кызыңар бактылуу болсун. Айтқаныңыздар келсен, келіңіздер еме алып келген білектер тапшырып той үйлерін құттықтап қойсаңыздар болады. Музыканы қоштасындар маэстро. Кейінгі сөз кезегіне 87-лер жаматы. Алды айтып кеткен. Аллаке баштаған жамат, Ақылаке. Нұржан әке. Бақайке баштаған жамат. Екі стол белгілчі бересіздер. 87-лер жаматы келіңіздер менің бұл сол тарағыма. Bir қатар. Болмаса екі қатар болып тезілдікші жаман көпчілік екенсіздер. Улуымыздар бұлдан егеріңіздер, башынан баштап. Қош келіпсіздер, айылан тойлар той боласызды. Жалаңышында жақшылық күндерді кезгішіп біреулер, келіңіз. Ассаламу алейкум, бүгінгі көтерім қонақтары. Шуар кетіңіздер менен. Алтыныңа жеңе, бүгінгі той құт болсын. Үйлана қарындашы бақытсын берсін, бақытылы жаштардан болсын. Менде екі жаш бақытылы болсын. Қалған барыңызда іштеріңізге келіп денсаулық. Рахмат. Ассаламу алейкум. Алтын әке, сұрғыт болсын. Kızımız baktığımız жақсы жаштардан болсын екен сыйлаған. Kız бақытты болсын, қармашқар қозғар өзі көзбен. Бақытты болсын. Айтқаныңыздар келсін, айланайын. Nereden bir adam. Болады шындай аз-аздан құттықтасаңыздар тойын уақыты ертерек күтеді. Келіңіздер алып келген білектер тапшырсаңыздар.